No, there's no time, no time like the present. But I know down here at Te Aratipu, we've got some good friends who have called in to say hello. But I want to get them to say hello for themselves. This is Laura. Здравствуйте, меня зовут Флора Абдулина. My name is Flora Abdulina, and I'm saying hello in Russian. Здравствуйте. Kia ora, Flora. Mikaere. Kia ora, ko Michael taku ingoa, no mani poto. Kia ora. Kia ora, short and sweet. But they used to come down one time. Mikaere would come down with the young fella, Alistair, and they were doing a bit of te reo here. But I said, how's your pepeha going, Alistair? And he says, oh, well, I'm a bit rusty, but I'll give it a go. So we'll listen out for it. He's got Teddy here with him to give him a hand in case he gets shy. Cool, whānau. Where you go, Alistair? Ko tainui te waka, ko te tohi o te o marama te maunga, ko mangapu te awa, ko oparure te marae, o noku tupuna. Ko kino haku toku iwi, ko te ai a tangaroa a kino toku hapu, ko mako toku mātua, ko Flora toku whaia, ko Alistair toku ingoa. I whanau me mai au, I whanganui a tara, I tipu aki ai au, I wainui o mata, me kapiti, me taranaki oki. Kei taranaki e noho ana au. Kia ora mai tātou. Kia ora mai tātou. Kia ora mai. And let peace reign, and way to go, Teddy, way to back him up. E rongo whakairia ki runga kia tīna. Tīna. Haumi e hui e. Tai ki e. Pūkana.